Pozdrav YouTuberi, kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli danas novi klip. Danas ćemo da uradimo jedan novi izazov. Kao što vidite ovdje držim lizalice. Ovo su najljuće lizalice na svetu. Zašto? Zato što imaju u njima najljuće paprike na svetu. Ovdje ima 3 komada, to su 3 različite paprike. Najljuće paprike po Guinnessovu rekordu je Carolina Reaper, koja ima 1.569.300 stepena ljutine. Ako bi mogli da uporedimo sa nekim našim paprikama što imamo kod nas, naše paprike imaju otprilike oko 5000 stepena ljutine, tako da možete sami da uporedite razliku. Ove lizalice sam naručio preko sajta VAT19, samo njima da se zahvalim. Thank you for sending me this package. Eto, da im se zahvalim. Krećemo s ovim izazovom, ljudi. Ne znam šta da očekujem, nisam ovo nikad jeo. To je bilo to, krećemo. Evo ljudi, ovdje imam čašu i vodu. Ne znam koliko će to uopće mi pomogne. Ajde da otvorimo sad ovaj. Ovo je Carolina Reaper. Ovdje imamo Trinidad Scorpion, mislim da je ona druga najjača paprika. I ovdje imamo Ghost Pepper. Ništa, znači ove ćemo da vratimo ovdje. I uzimamo samo Carolina Reaper, koja je, kao što sam rekao, najljuća paprika na svetu. Oh, fuck. Evo, izvadio sam. Oh, evo lizalice. Nadam se neću da umrem. Carolina Reaper. Ovdje piše 2,2 miliona ovih stepena ljutine. Ništa ljudi, krećemo s ovim izazovom. Ovdje imam ovaj lavaboče. Možda mi zatrba, nemam pojma, možda i ne. To je bilo to, živeli! Opa! Lizalica je ukusna, ali sad je polako ljuta. A pripujem na ovu. Ne mogu da verujem da sam stavio 2,2 miliona ovih. Zamislite, ja sad ližem ovu lizalicu i još nisam stigao do ovih komadića, vidjet ćemo unutra. Ali ova lizalica ljuta, ne znam koji je ovaj ukus, mislim da je jagoda. Ovo je pomoranđe. Ništa, ajde sad ću da griznem ovdje. Ovaj gornji deo, da idem na ovaj komad. Ajde još ovo. Ja to znojim polako. Eto ljudi, pojeo sam. Sad moram malo da se sačeka. Da ovo reaguje. Počinje sad polako malo da peče, malo više. Eto, pojeo sam Carolina Reaper. Treba se sačeka nekih minut da prođe. Fuck. Evo malo ljudi da uporedimo, ne osjećam jezik. Jezik mi je pocrveno. Ništa da uporedimo malo sa ovim našim paprikama. Ovo je mnogo jače, peperoni nisu toliko jake kao ovaj Carolina Reaper. Da vam ispričam još malo za ovaj sajt VAT19. Ako želite da kupite one gumene, kako se zove, medvede i one gliste, možete od njih da naručite. Oni drže takve proizvode.
Sad mi curi nos, sada? Ako želite da kupite znači tako neke čudne izazove, kao što je ova najljepša paprika na svetu, znači ukucajte vat19.com i možete da vidite sve proizvode koje imaju. Da, nisam vam rekao cenu. Ove lizalice koštaju $12. Što ne osjećam jezik? $12. Naručio sam još nešto, to ću da uradim za sljedeći izazov, što je baš gadan i ne znam da li ću da uspem. Evo kako se osjećam, znači ne osjećam jezik, kao što sam rekao, vidite da sam se oznojio baš puno. Oznojio sam se, sad me počinje malo i stomak da boli, bit će to zanimljivo u WC-u. Znači ljuto je, baš je više, puno je ljuto. Ljute su znači ove, ne znam ni šta pričam više, i mozak mi je poremetio. Ništa ljudi, da bi završili ovaj klip, probao sam najljepšu papriku, mi se to jezik isekao, pojeo sam znači najljepšu papriku na svetu, Carolina Reaper. Sad će biti zanimljivo u WC-u narednih 2 dana. To je to ljudi, uradio sam ovaj izazov. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, vidimo se na neki drugi.